Danas je sve ovo skupa sterilno. Tako Pa da, evo. evo, da se nadovežem na tu priču o školstvu, ja sad gledam ovu djecu, ove generacije sad u odnosu na mene prije, koliko smo se mi zapravo još i znali igrat po blatu i skakat okolo po barava, po livadama i Mhm, sve ostalo. A ja ovu djecu mhm. sad ne vidiš. Ni E, su na TikToku, na mobitelima, ono, djevovi vidi, mladost, mislim u svemu. i na šta je najgore? Ne, to sam ti htio reći. Njihov, ako hoćeš, kad kažem njihov, mislim, ajmo ih nazvat paraziti. To je nekako i dopušteno, čak mislim i na YouTube-u. Njihov cilj u nekoj oblikovanju, ono što Amerikanci kažu grooming, dakle da te oblikuje kako želi, mi im nismo toliko važni više. Važna je upravo je generacija u koju si sad spomenio i koju si dobro poentirao, odnosno istinito poentirao, da su se jako tek neki obrasci ponašanja promijenili. Ja neću reći, ono ispast će kao evo, još jedan stariji koji pljuje po novoj generaciji, uopće ne, ali mislim da bi tek neobjektivan i čovjek koji živi u iluziji rekao da je djetinjstvo gdje su ta djeca non stop na ekranima bolje nego što smo imali, ako hoćeš, evo i sam si ti rekao, a 13 godina si mlađi od mene, a onda zamisli kako sam djetinjstvo ja imao. 90. ako maknemo rat koji je bio i te strahote, ali ajmo reći evo od 95. nadalje, kad sam ja, evo, 95. sam imao 8 godina, taman mi je počinjalo realno djetinjstvo. Ja mislim da ljepše vrijeme, ne znam kako je bilo za vrijeme, ne znam, mojih roditelja, ne ulazim u to, ali vani non stop, ovo što si rekao, mi smo izmišljali igre, pa voćke, znali smo u kvartu di je koja voćka, pa smo to išli brat, pa bi nas ti susjedi nekad znali sa šmrkom ganjat. Danas je sve ovo skupa sterilno, jer ja vidim, nisam roditelj, ali mogu komentirati tek ono kako sam znao primijetiti. Ja mislim da koliko god su neki i naši roditelji bili zabrinuti jer su roditelji, nisu nas toliko držali pod staklenim zvonom. Mislim da su danas naučeni nas nekako držati u tom staklenom zvonu. Pa su tu uvijek neke, ne znam, dezinficijensi, pa da je ovo odmah, joj, pao si, imaš ogrebotinu brzo kod doktora. Ja sam ti, prijatelju moj, imao od svega, ne znam, od drveća na koje smo se penjali do nogometa ili čega god. Znači uvijek vječno laktove krvave, koljena krvava, to je bilo standard. Ne samo ja, nego svi. A Da. se jako to sve skupa promijenilo i da se vratim na ovu bit, jer sam malo sam ošao dalje, njihova bit je upravo fokus na tim generacijama koje tek sad stasaju. I nažalost, ovo ne govorim defetistički kao porazno, ali nažalost mislim da jako bez ikakvog pravog otpora rade što ih je volja.